Došli u još jednu epizodu That's Games. Ovo nam je 13. epizoda preživljavanja. I za danas... šta ćemo? Ne znam. Znači, evo, danas bi trebalo urediti onaj gore kat. Prikupiti drveta. I to bi bilo to ono. Znači, idem sad da to napravim. Evo, jučer sam izbacio jednu epizodu isto preživljavanja, pa pogledajte, mislim da je vrlo zanimljivo. Što se tiče toga, mislim da ćemo snimati još jednu mapu. Znači, eto, još jednu mapu ćemo snimati, u stvari prvu našu mapu, jer još nismo snimali. I to će onako biti baš fora. Evo, sam da malo tako, da vidite. I sad bi trebao prikupiti nešto drveta i gore napraviti neki stan, tako nešto. Znači, evo ga. Samo gledajte, ono. I to bi bilo to. I eto, nemam šta više reći. Ova epizoda možda će biti malo dosadna, ali eto, mora se i to. Pa ćemo imati na kanalu isto, ja mislim da evo, za par dana, da ćemo imati lokalne mini igre. Vidit ćete kako će to izgledati, ono, bit će ekstra. I to je bilo to što se tiče drugih novih stvari na kanalu. I to je to, ovo preživljavanje smo nastaviti snimati. I onda ćemo, mislim da se napraviti neku zgradu ili tako nešto, stanove. Onda iz toga snimati. Laboratorij nam treba isto za pokuse. Nisam vam spomenuo. Testirat ćemo još i modove. Znači, testirat ćemo modove. I to će biti onako jako ekstra. Jer ono, modovi su uvijek dobri. Mislim da će za sljedeću epizodu biti jedan mod. Zvao se Company mod. Znači, vidit ćete u sljedećoj epizodi o čem se radi. Biće jako ekstra. I to je to što se tiče sada novih stvari. Znači, mislim da sada imamo dovoljno drveta. Sada bi trebao tu napraviti gornji kat. Znači, urediti malo koji je onaj donji. I onda to bi bilo to. Ja mislim da će ova epizoda trajati kraće malo. Eto, malo sam u stisci s vremenom, pa onda, eto, evo ga, ajde. Znači, trebamo napraviti gore krov. To ćemo napraviti sad. Mislim da će biti dovoljno. Ajde. Znači, to ćemo napraviti krov i mislim da ćemo tu pregraditi ovako po pola da napravimo neke prostorije. To bi onako bilo fora. I znači ovdje bi bila neka soba. Ovako. Tako. Tu. I evo ga. Znači to bi bila neka soba. Evo ga. I ovdje bi bila neka kuhinja, pa ću maknuti ove ovdje stakla. Evo ga. Ajde. Evo tako bi to izgledalo. Tu će biti kuhinja, ovdje bi bila neka dnevna soba. Ili da ovdje napravimo vrata.
ovako ćemo staviti ovdje. I ovdje vrata, samo kako se sporo razbije. Znači tako. Evo ga. I tu bi bila neka dnevna soba. To bi onako bio dobar stan. Ovdje ćemo... Gdje je crafting table? Tako. Evo ga. Znači to ćemo staviti ovdje. Stepenice. I onda bi to stavio ovdje. Tu gore. Ovako mislim da bi to izgledalo onako baš fora. I ovdje. Evo ga, tako. Ovdje sam napravio čisto ono da se, kad ide se ovdje, da se ne padne. I onda 1, 2, 3, 4 vrata. Znači, evo ga, jedna ovdje. Mislim da nam nije potrebno 4 vrata. 3. Evo ga. Tako. I to bi onda bilo to. Ovdje bi stavili nešto sam malo. Ništa ne treba. I to je to od ovog gore dijela. I sada... Šta još treba? Vrata mi ne trebaju. Zadnice ne trebaju. Šta mi još ne treba? Sjekira mi ne treba. Vidimo šta ovdje ima za ispeć. Pijesk. Uzet ćemo ovo pa ćemo spaliti. Evo ga. Mislim da nisam uzeo sjekiru. Jesam. Ok. Ali nema je. Ja ne znam gdje je sjekira. Ne mogu je spaliti. Ali nema veze. Znači, evo ga, to bi bilo to. Samo da odem sad tamo i vidim kakve imam stvari. I to bi onda bilo to za ovu epizodu. Rekao sam da će biti kratka. Eto. I sljedeći put ćemo, mislim da ćemo testirati modove. Ja mislim da ćemo to onda raditi. Ovdje šaht, ništa nema. Znači jedan stari mod, company mod, znači jako je ekstra. Pokazat ću vam sve kako instalirati i to. I mislim da je to bilo to. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja. Pozdrav!